Kažu da novac ne može kupiti sreću, ali istina je da on često kupuje maske koje ljudi nose godinama. Ovo je priča o Uni, ženi koja je imala sve, i Davoru, čoveku koji je mislio da mu ne treba ništa, sve dok nije izgubio izvor svoje moći. Da li je izdaje samo trenutak slabosti ili je to dugo skrivano lice istine? U svetu gde se lojalnost meri ciframa, jedna žena će morati da odluči, da li da uništi onoga koju je povredio, ili da sačuva ono najvrednije u sebi, svoju ljudskost. Spremite se za priču koja zadire duboko u ljudsku dušu, tamo gde prestaje sjaj dijamanata, a počinje surova hladnoća stvarnosti. Ovo je cena izdaje i moć praštanja. Poslušajte pažljivo, jer se u senkama ove priče možda krije i delić nečije istine. Zapratite kanal i udobno se smestite. Noć nad Beogradom bila je gusta i teška, prošarana svetlima koja su iz penthausa na 30. spratu izgledala kao daleke, nedostižne zvezde. Una je stajala pored prozora, naslonjena čelom na hladno staklo, osjećajući kako je studen hladni vazduh nežno miluje obraze. Njen odraz u prozoru prikazivao je ženu koja ima sve, lepotu, moć i prefinjenost, ali u njenim očima te večeri tinjala je neopisiva tuga, kao da se iza svih blistavih osmeha i savršenih linija krije jedan nepoznat, teško podnošljiv svet. Treperenje grada odražavalo se u njenim očima, kao da svaka svetlost podsvesno odslikava njene neispunjene želje i nečujne bolove. Una je duboko udahnula, osjetivši težinu sopstvenih misli koje se nisu mogle osloboditi, i dok je gledala u noć koja je obavijala ceo grad, osjetila je kako joj srce želi više od svega što je do sada imala, istinsku slobodu i mir koji nikada nije mogla kupiti. Danas je bila njihova 5. godišnjica. U svetu u kojem je Una odrasla, 5 godina nije bio samo broj. Bio je to ciklus u kojem se grade i ruše imperije, vreme koje meri strategije, prelomne odluke i neprestane žrtve. A ona je svoju imperiju sa Davorom gradila pažljivo, nit po nit, kao što majstor tka tkaninu, vodeći računa o svakom detalju, svakom koraku koji bi mogao promeniti tok njihove budućnosti. Setila se dana kada ga je upoznala. Bio je običan kišni utorak pre 7 godina. Kapi su tiho kucale po prozorima stare kancelarije, a vazduh je nosio miris mokrog asfalta i papira. Davor je radio kao niži referent u jednoj od firmi njenog oca, nepoznat većini, ali u njenim očima već tada privlačan i neodoljiv. Imao je taj sirov, nebrušen talenat i glad u očima koju je Una tada smatrala ambicijom, nešto što bi moglo da se oblikuje, usmeri i iskoristi, ali istovremeno i nešto što je budilo nepoznatu napetost u njoj, mešavinu uzbuđenja i upozorenja. Sjećala se kako je, u tom trenutku, pomislila da čovek sa takvom iskrom u očima može ili osvetliti čitav svet, ili ga u potpunosti uništiti. Ti možeš mnogo više od ovoga, rekla mu je te večeri na prvoj zajedničkoj kafi, glasom koji je bio istovremeno topao i odlučan, kao da je pronalazila u njemu nešto što nisam nije video. Sedeći za stolom u maloj, polumračnoj kafani, Una je primijetila način na koji je njegov pogled odskakao od svetla sveće, kako mu oči blistaju od nečeg nepoznatog, ali moćnog. Niko mi nikada nije dao priliku, odgovorio je on, lagano navijajući šolju u rukama, gledajući je sa divljenjem koje je graničilo sa obožavanjem. Bio je to pogled puno više od zahvalnosti, bio je to pogled čoveka koji je upravo ugledao svet iz druge perspektive, svet u kojem je osjetio da njegova snaga i potencijal mogu da se oslobode. Una je osjetila kako joj srce kratko poskakuje, nešto u njegovom glasu, u njegovom stavu, govorilo je da je pred njom nešto nepoznato i opasno, ali istovremeno primamljivo. Dok je sedela preko puta njega, mislila je na sve mogućnosti koje bi mogle nastati ako ga usmeri, ako ga vodi. A u njegovim očima vidjela je odraz sebe, ne samo kao učiteljku, već kao nekoga ko može oblikovati budućnost, nečiju budućnost, i to je bilo istovremeno uzbudljivo i zastrašujuće. Una je tada odlučila da mu bude ta prilika. Izvukla ga je iz sive, zastarele kancelarije, gde su dani prolazili sporo i bez uzbuđenja, i uvela ga u svet koji je sam po sebi bio spektakl moći i ambicije. Kupila mu je prvo italijansko odelo, savršeno sašiveno da istakne njegovu građu i samopouzdanje, i naučila ga kako da hoda prostorijom kojom dominiraju vukovi sa Wall Streeta, kako da svojim stavom, osmehom i rečju ostavi utisak koji će trajati. Bila je njegov mentor, njegova snaga,
njegova zaštitnica. Svaki korak koji je on pravio u poslovnom svijetu, svaki dogovor i svaka odluka, bila je tu da ga podrži, da ga vodi, da mu pokaže put kada bi sumnja ili strah pokušali da ga zaustave. Kada su se venčali pre 5 godina, svi su govorili da je on najsrećniji čovek na svetu, čovek koji je iznenada dobio sve ono što mu je nedostajalo, sve ono što je moglo da ispuni prazninu koju je godinama nosio. Ona je, pak, verovala da su oboje srećni. Verovala je u osmeh koji je nosio, u svetlost u njegovim očima, u zajedničke planove koje su tiho sastavljali i tajno gradili u svom privatnom svetu. Ali dok je večeras stajala pored prozora svog penthausa, gledajući kako svetla grada trepere poput dalekog univerzuma, osjetila je kako unutra nešto lagano puca, tiho, skoro neprimetno, ali dovoljno da zna da sreća ponekad ima svoj rok trajanja, a ljubav svoje nepredvidive senke. Danas, dok je gledala u prazan sto postavljen za dvoje, miris skupocenog vina i jastoga delovao joj je mučno, kao da svaki aromatni ton podsvesno opominje na prazninu između njih. Svaki minut njegovog kašnjenja bio je kao po jedan novi ubod u srce, tihi, ali stalni, podsjećajući je da čak i najstabilnije imperije ponekad mogu treperiti na najneočekivaniji način. Dok je stajala u tišini penthausa, Una se setila njihovog prvog zajedničkog putovanja u Milano. Tada je Davor još uvek nosio jeftine satove, skromne košulje i osjećao se nelagodno u restoranima sa 5 zvezdica, kao da svako svetlo i svaki zvuk upozoravaju na njegovo mesto u svetu koji mu nije pripadao. Setila se kako mu je te večeri u hotelu, dok je gledao u svoj odraz u ogledalu sa blažom neodlučnošću u očima, rekla: Ti ne vidiš ono što ja vidim. Ti vidiš momka sa periferije, a ja vidim čoveka koji će voditi moje firme. Tada je u njegovim očima videla sumnju, ali i prvi blistavi znak razumevanja, kao da je po prvi put u životu zaista video sebe kroz tuđu perspektivu. Setila se kako je lagano dodirnula njegovu ruku, osjetila njegovu napetost i tiho pomislila da će upravo taj trenutak biti početak nečeg većeg od njih samih, ne samo ljubavi, već partnerstva koje će oblikovati njihov svet. Sada, 5 godina kasnije, taj isti osjećaj silne nade i neizvesnosti ponovo je prožimao Unu, ali sada je bio upakovan u nervozu i nepoznanicu. Ona je znala da svako kašnjenje, svaka reč koja kasni, može da unese prvi znak pucanja u njihovoj savršeno izgrađenoj fasadi. Provela je mesece obučavajući ga. Una nije samo dala svoj novac, ona je dala svoje znanje, svoje vreme, svoju veru u njegovu sposobnost da postane više od onoga što je ikada mogao zamisliti. Angažovala je najbolje stiliste da ga preobraze, profesore govorništva da mu usavrše dikciju, psihologe da ga nauče kako da čita ljude i situacije. Sedela je sa njim do kasno u noć, objašnjavajući mu zamršene ugovore, finansijske strategije, način na koji se vode poslovi u svetu koji je malo ko mogao razumeti bez godina iskustva. Davor je tada bio kao sunđer, upijao je svaku njenu reč, svaki pokret, svaki pogled i svaku pažljivo kovanu lekciju. Una je tada mislila da on to radi iz ljubavi prema njoj, iz želje da joj bude ravan, da zasluži mesto pored nje ne samo kao partner, već kao ravnopravan saradnik u njenom imperijskom svetu. Svako njegovo pitanje, svaki njegov osmeh kada bi nešto shvatio, potvrđivali su ju da je sve što radi ispravno. Ali nije ni slutila da je on u tom trenutku gradio oklop. Oklop od znanja, samopouzdanja i umeća koji će ga učiniti nedodirljivim, ne samo u poslovnom svetu, već i u njenom srcu. Svako njegovo učenje, svaki savjet koji je prihvatao, svaka njena pažljivo usađena lekcija, bila je cigla u zidu koji će ga jednog dana odvojiti od nje, oklop koji će mu omogućiti da udari tamo gde Una nikada nije očekivala. I dok je gledala u njega, verujući u njegovu predanost, ona nije znala da je upravo u njenoj ljubavi i poverenju napravljena prva pukotina koja će kasnije postati prorok opasnosti. Svaki put kada bi on uspeo u nekom poslu, Una je ostajala u senci. Namerno. Dozvoljavala je njemu da prima aplauze, da se slika za naslovne strane, dok je ona bila mozak operacije. Verovala je da je to pravi brak, jedno drugome štititi leđa. A sada, posle 5 godina, shvatila je da je Davor svojim uspehom hranio samo sopstvenu sujetu, a ne njihovu zajednicu. Vrata su se konačno otvorila u 11 sati uveče. Zvuk ključa koji se okreće u bravi odjeknuo je kao pucanj u tihom stanu.
Davor je ušao. Nije skinuo kaput. Nije prišao da je poljubi. Stajao je na pragu dnevne sobe kao stranac. Kasniš 5 sati, Davore, rekla je Una, a glas joj je bio toliko miran da je i samu sebe plašila. Hrana se 3 puta ohladila. Vino je izvetrilo. Davor je uzdahnuo, zvuk koji je prenosio više prezira nego umora. Una, prestani. Te predstave za javnost, ti savršeni momenti. Mrtav sam umoran od toga. Došao sam samo da kažem da je kraj. Napuštam te. Una je osjetila kako je podizmiče pod nogama. Sve što je izgradila, svaki zajednički san, srušio se u toj jednoj sekundi. Kraj. Danas. Na našu godišnjicu. Naročito danas, rekao je hladno, prilazeći baru da sipa viski. Našao sam pravu ljubav. Ženu kojoj nije bitan tvoj novac, tvoja prezimena, niti tvoj društveni položaj. Ona me voli zbog onoga što jesam, a ne zbog onoga što si ti pokušala da napraviš od mene. Uz tebe sam bio samo tvoj najbolji projekat, Una. Milena me vidi kao čoveka. Milena, Una je prošaputala to ime, osjećajući gorak ukus u ustima. Znači, dok sam ja bdela nad tvojim poslovima, dok sam spasavala firmu od tvojih loših odluka, ti si nalazio pravu ljubav u nekom drugom. Ona je čista duša, nastavio je Davor, ne obazirući se na Uninu bol. Ne treba joj sef pun dijamanata da bi mi se nasmiješila. Odlazim kod nje. Večeras. Zadrži sve što imaš. I onako si me podsjećala svaki dan da je sve tvoje. To je bila laž. Una nikada nijednom nije pomenula da je novac njen. Sve je uvek nazivala našim. Ali Davorov ego je bio ranjen samom činjenicom da je ona bila ta koja drži temelje. Okrenuo se i izašao, zalupivši vrata koja su čuvala 5 godina iluzije. Una nije plakala. Sedela je na sofi satima, gledajući kako plamen sveća polako nestaje, ostavljajući sobu u hladnim senkama koje su podsjećale na prazninu između nje i njega. Njena ljubav prema Davoru bila je iskrena, duboka i nepromenljiva, ali ona nije bila slaba žena. Nijedan bol, nijedno izdajstvo nije moglo da ugasi njenu samosvest ili da poremeti njenu moć. Bila je povređena, ali njen intelekt bio je oštriji od bilo kog bola, kao sečivo koje čeka tačan trenutak da se oslobodi. Dok je sedela sama u polutami penthausa, svesna svakog njegovog koraka, svakog njegovog reči koju je do sada pamtila, ona je znala da je vrijeme za odluku, vrijeme kada ljubav mora da se kombinuje sa strategijom, kada srce i moraju raditi u savršenoj sinhronizaciji. Ako je Davor želeo slobodu bez njenog novca, bez njene zaštite i bez njenog vođstva, ona će mu tu slobodu i pružiti, ali na način koji će biti njemu bolno jasan. Neće ga sprečavati, neće ga moliti. Ali će znati tačno kako da njegov svet, koji je gradio zahvaljujući njenom trudu, počne da se trese. U potpunosti. Njena ljubav je mogla da primi tu izdaju, ali njena moć, njeno iskustvo i njena odlučnost bili su neprikosnoveni, kao da je svaka lekcija koju mu je dala u proteklih godina sada postala deo njene nepobedive taktike. Dok je posmatrala prazan sto i mrak koji je puzao kroz sobu, osjetila je kako se njen čisti i koncentriše. Svaka emocija je bila tu, ali je bila pod kontrolom. Nijedan trenutak slabosti nije bio dozvoljen. Una je znala da će, kada dođe trenutak za suočavanje, biti ne samo žena koja voli, već žena koja pobeđuje. U 4 sata ujutru pozvala je Mariju. Marija, nemoj me pitati kako sam. Samo slušaj. Želim da od ovog trenutka Davor Petrović nestane iz našeg sistema. Zamrzni sve kreditne kartice, ugasi ovlašćenja na svim računima. Obavesti banku da su svi zajednički fondovi povučeni na moj lični račun. Marija je nakratko zaćutala. Sve, Una. Čak i račun za njegove lične troškove. Sve. Rekao je da mu novac nije bitan. Hajde da vidimo koliko je ozbiljan. Dalje pozovi bravara. Neka dođe odmah. Želim nove brave ovde, u firmi, na vikendici na planini i na stanu koji smo kupili za njegovu majku. Sve se vodi na mene, Marija. Sve.
Una je na trenutak zastala. Njeno srce je zakucalo jače kada se setila Davorove majke, Milice. Milica je bila jedina svetla tačka u toj porodici. Žena koja je Unu volela kao rođenu ćerku. I Marija najteža stvar. Pozovi kliniku Monta. Reci im da je više ne plaćam za Milicu, neka račune od sutra šalju Davoru. Ako me bude zvao, ne spajaj ga. Moja milost je za večeras iscrpljena. Sljedeće jutro za Davora je počelo kao san. Probudio se pored Milene u njenom iznajmljenom stanu. Osjećao se kao heroj iz romantičnog filma. Idemo na doručak, rekao je samouvereno. U onaj novi restoran na vodi. Ali, kada je došao trenutak plaćanja, njegova zlatna kartica je odbijena. Konobar je delikatno saopštio da račun nije aktivan. Davor se nasmejao. Greška u sistemu. Probajte ovu druga je također bila blokirana. Svaka naredna isto. Milena ga je posmatrala ispod oka. Zar nisi rekao da si sve sredio? Jesam, Una se sigurno igra. Sve ću to rešiti u firmi, promrljao je, osjećajući prvi nalet hladnog znoja. Međutim, ispred zgrade firme dočekalo ga je novo iznenađenje. Njegova identifikaciona kartica nije otvarala vrata. Obezbeđenje, ljudi kojima je do juče klimao glavom sa visine, stajalo je mirno i nepomično. Gospodine Davore, žao nam je. Dobili smo nalog. Vaš ugovor je raskinut. Vaše stvari će biti isporučene na adresu koju ostavite na portirnici. Davor je bio van sebe. Zovite Unu. Ovo je protivzakonito, gospođa Una ne prima pozive. Imamo naredbu da vas udaljimo ako budete pravili scenu. Bio je to trenutak kada je Davor prvi put osjetio kako se tlo pod njim otvara. Una ga nije samo ostavila. Ona ga je izbrisala. Kao fajl na kompjuteru koji više nije potreban. Pravi pakao je usledio 2 sata kasnije. Davor je sedeo u Mileninom stanu, okružen tišinom koja je kao da je guta svaku pomisao, pokušavajući da shvati šta mu je činiti. Ruka mu je lagano drhtala dok je prelazio po ekranima telefona, tražeći rješenja koja nisu postojala. Tada mu je zazvonio telefon. Bila je to bolnica. Glas sa druge strane slušalice bio je hladan, profesionalan, ali sa onim teškim podtekstom koji nikada ne najavljuje ništa dobro. Davor je osjetio kako mu se srce skida sa mesta i pada u stomak. Reči su mu zapele u grlu, a svaka mogućnost koju je razmatrao odjednom je delovala besmisleno. Gospodine Davor, počeo je glas, kao da teži da uspori vreme, imamo informacije o vašoj majci. Stanje je kritično. Svet se za trenutak zatamnio u njegovoj svesti. Milena, stan, sva tajna i komplikacije koje su ga mučile samo pre nekoliko trenutaka, sve je odjednom izgubilo značaj pred neizvesnošću koja ga je prenela u nešto mnogo veće, mnogo strašnije. Drhtavi uzdah, panika koja se krijala u dubini njegovog glasa, sve je to pokazivalo da je svet koji je gradio, čak i uz Unu, krhak kao staklo. Davor je znao da mora da deluje, ali svaka odluka koju je mogao da donese bila je ograničena i s puno posljedica. Una je, s druge strane, sačekala svoj trenutak, stojeći u tišini penthausa, svesna da će svaka njegova reakcija sada otkriti njegovu pravu prirodu. Gospodine Petroviću. Zovemo iz klinike Monta. Ponovio je glas sa druge strane. Obavešteni smo da troškovi lečenja za vašu majku više neće biti pokriveni od strane prethodnog platioca. Trenutni dug za sljedeći mjesec iznosi 7.000 evra. Ako uplata ne bude izvršena do sutra u podne, morat ćemo da je prebacimo u državnu bolnicu. Davoru je ispao telefon iz ruke. Njegova majka je bila teško bolesna. Terapija koju je primala bila je jedina stvar koja ju je držala u životu. Milena, treba mi novac. Hitno, moja majka. Milena, koja je do pre sat vremena pričala o ljubavi kojoj ne treba bogatstvo, pogledala je u svoje lakirane nokte. Davore, ti znaš da ja ne zarađujem mnogo. Kako misliš da ja platim 7.000 evra? Rekao si da si ti vlasnik svega, da je Una samo formalnost. Nisi mi rekao da si zapravo prosjak bez njenog odobrenja. Kako možeš to da kažeš? Pa volimo se.
Ljubav je lepa, Davore, ali ona ne plaća račune u bolnici. Možda bi trebao da se vratiš Uni i moliš za oproštaj. Jer ja ovu dramu ne mogu da podnesem. Milena je izašla iz sobe, ostavivši ga samog sa tišinom koja je postala zaglušujuća. Davor je gledao u svoje prazne dlanove. Shvatio je da je u jednom danu izgubio sve. Ženu koja ga je stvorila, poštovanje koje je mislio da posjeduje i sigurnost za sopstvenu majku. Nakon što ga je Milena praktično izbacila iz stana, Davor se našao na ulici, sam, zapanjen i besan, sa osjećajem izdaje koji mu je ledeno parao grudi. Imao je na sebi odelo koje je vredelo 3 njegove nekadašnje plate, savršeno krojeno, skupoceno, ali u džepu nije imao ni za kartu za prevoz, ni za kafu, ni za bilo kakav znak utehe. Svet oko njega odjednom je delovao hladan, neprijateljski i nepremostiv. Kiša mu je natapala kosu, kapi su mu se slevale niz lice kao da oslikavaju njegov nemi poraz, a cipele od najfinije kože počele su da propuštaju vodu, ostavljajući hladne, težine pune gaze po svakom koraku dok je besciljno lutao gradom. Svaki od njegovih pokušaja da se usmeri ka bilo čemu poznatom završavao je praznim ulicama, šumom vode na asfaltu i odjekom njegovih samonametnutih misli. Njegov svet, koji je do juče izgledao stabilan, koji je gradio zahvaljujući Uni i sopstvenoj ambiciji, sada se raspadao pod težinom svake kišne kapi, svakog koraka koji nije vodio nigde. Davor je osjetio kako ga grad guta, kako svaka ulica postaje test njegove snage, a svaka lokva ogledalo u kojem vidi čoveka koji je sve izgubio, a još uvek nije ni počeo da se bori za ono što želi. Pokušao je da pozove svoje prijatelje, ljude kojima je pomagao, kojima je sređivao poslove dok je bio na vrhu Unine imperije. Prvi poziv, zauzeto. Drugi poziv, odbijen. Treći prijatelj se javio, ali čim je čuo Davorov glas, ton mu se promenio. Slušaj, Davore, čuo sam šta se desilo. Znaš kako je. Unine veze su previše jake. Ne mogu da se mešam u vaše porodične stvari, ne bi bilo dobro za moj posao. Linija je prekinuta. Davor je ostao da gleda u ekran telefona. U tom trenutku je shvatio surovu istinu poslovnog sveta, ljudi nisu voleli njega, voleli su Uninu moć koju je on predstavljao. Bez njenog prezimena i njenog kapitala, on je bio nevidljiv. Bio je niko. Sedeo je na stanici, okružen ljudima koji su žurili svojim kućama i prvi put osjetio šta znači stvarna, sirova samoća. Čovek kome nije bitan novac sada bi dao sve na svijetu samo za jedan topli obrok i sigurnost koju je tako lako odbacio. Kiša je počela da pada, ona dosadna, hladna beogradska kiša koja uvlači nemir u kosti. Davor je stajao na uglu ulice, ispred ulaza u državnu bolnicu gde su mu pre samo sat vremena prebacili majku. Prizor je bio zastrašujući. Hodnici su bili pretrpani, miris lekova mešao se sa mirisom vlage, a Milica je ležala na starom, škripavom krevetu u sobi sa još 6 žena. Gledao je svoju majku, ženu koja ga je podigla u siromaštvu, verujući da će postati veliki čovek. Njeno lice, do juče negovano na privatnoj klinici, sada je izgledalo pepeljasto sivo. Gde je Una, sine, prošaputala je Milica, jedva otvarajući oči. Zašto nije došla? Obećala je da će mi doneti one knjige. Davor je progutao knedlu koja mu je stajala u grlu kao kamen. Nije imao hrabrosti da joj kaže istinu. Nije mogao da joj kaže da je svoju zaštitnicu i snahu koja ju je volela više od ćerke, zamenio za iluziju koja je nestala čim je nestalo i novca. Doći će, majko ima mnogo posla, lagao je, a svaka reč ga je pekla. Izašao je iz bolnice, potpuno slomljen, sa osjećajem da mu je čitav svijet propao u jednom trenutku. Ruke su mu drhtale, oči bile natopljene umorom i očajanjem, a svest o gubitku koji ga je snašao pritiskala ga je kao težak kamen. Pokušao je ponovo da pozove Milenu, ali se javljala samo govorna pošta. Blokirala ga je. Svaki njegov pokušaj da se ponovo uključi u život koji je mislio da kontroliše završavao je samo tišinom i odsustvom, kao da svet oko njega odbija da ga prizna. U tom trenutku, na tom mokrom, kišnom pločniku, Davor je prvi put u životu video sebe onakvim kakav zaista jeste, mali, nebitan čovek, čovek koji je dugo verovao da je važan, da je moćan, da je nezaustavljiv, samo zato što je stajao pored žene koja je sijala.
Sunce nije bilo njegovo svetlo koje je mislio da ga obasjava, bilo je odraz nečega što nije mogao da posjeduje. Svaku iluziju o sopstvenoj veličini razbio je osjećaj gubitka, hladnoća kiše, hladnoća cipela koje su propuštale vodu i praznina u džepu koji nije imao ni za kartu. Tada je shvatio da su sve njegove pobede, svaki korak koji je činio sa Uni, svaka lekcija koju je učio, bila samo gradnja oklopa, ali oklopa koji nije štitio njegovu dušu. Prvi put u životu, stajao je na pločniku kao čovek bez maske, bez pretvaranja, sam pred svim posljedicama svojih odluka. I u toj Golgoti, u tom momentu bez moći i bez utehe, pojavila se nova vrsta straha, strah od samog sebe, straha od onoga što je postao i šta je spreman da učini da bi to pokušao da prikrije. Za to vrijeme, u penthausu je vladala potpuno drugačija atmosfera. Una je sedela u svojoj radnoj sobi, okružena tišinom koju je prekidalo samo tiho kucanje zidnog sata. Pred njom su stajali izveštaji o prodaji, ali ona nije videla brojeve. Videla je Davorovo lice. Una nije bila zla. Njena odluka da mu zamrzne sve bila je čin samoodbrane, mera koju je donela ne iz mržnje, već iz potrebe da zaštiti sebe, svoju imperiju i sve ono što je gradila. Nije želela da ga uništi, želela je da on vidi stvarnost, da osjeti granice koje je do tada ignorisao, da shvati da svaki korak ima cenu. Svake noći, dok je sedela u svom penthausu, Una je osjećala da je njena moć i njena ljubav dve strane istog novčića, jedna štiti, a druga uči. Ali vest koju je Marija javila pre samo pola sata počela je da nagriza njenu odlučnost. Milica, u kritičnom stanju i prebačena u državnu bolnicu, bila je nešto što Una nije mogla da kontroliše, nešto što je probudilo osjećaj nemoći koji do tada nije poznavala. Čak ni njena hladnokrvnost, njen savršeno izgrađen intelekt, nije mogla da spreči kako je srce sad drhti od straha i zabrinutosti. Sedela je sama, gledajući u zidove penthausa, a misli su joj besno kružile. Da li sam učinila dovoljno da ga pripremim? Da li će on shvatiti težinu onoga što je uradio? I da li ću moći da se izborim sa posljedicama koje nisu više samo njegove? Una je znala da sada nije vreme za lekcije, strategije ili hladnu moć. Sada je vrijeme za suočavanje sa stvarnošću koja je bila mnogo opasnija od bilo koje igre moći. Ustala je i počela da hoda po sobi. Svaki njen korak odivao je snagom, ali unutra, u onom skrivenom delu duše, vodila se bitka. Zaslužio je ovo, šaputala je samoj sebi. Rekao je da mu novac nije bitan. Neka sad dokaže svoju vrednost. Ali onda se setila Miličinog glasa. Setila se kako joj je Milica plela džemper prošle zime, kako joj je pričala priče o Davoru kada je bio mali, kako ju je grlila kada bi Una došla kući iscrpljena od sastanaka. Milica nije bila deo Davorove izdaje. Milica je bila nevina žrtva njegovog ega. Una je pogledala u svoj telefon. Mogla je da ostavi stvari kakve jesu. Davor bi pao na samo dno, a Milica bi. Milica verovatno ne bi preživela. Da li je to cena koju je bila spremna da plati za svoju osvetu? Pozitivan lik, kakav je Una bila, znao je odgovor pre nego što je pitanje do kraja izgovoreno. Davor je stajao ispred Unine zgrade. Bio je mokar do kože, drhtao je, a obezbeđenje ga je posmatralo sa sažaljenjem koje je bilo gore od prezira. Video je kako se kapija otvara i kako njen crni Rolls Royce polako izlazi. Stao je nasred puta, šireći ruke. Automobil je zakočio samo nekoliko centimetara ispred njega. Prozor se polako spustio. Una je sedela na zadnjem sedištu, izgledajući kao kraljica koja posmatra palog vojnika. Skloni se s puta, Davore, rekla je bez emocija. Una, molim te, pao je na kolena na mokri asfalt. Ubi mene, ali spasi nju. Nemaš pojma kako je tamo, ona neće izdržati. Molim te, ti si dobar čovek, znam da si povređena, ali Milica te voli. Una ga je gledala dugo, zastrašujuće dugo. U toj tišini, Davor je video sve svoje greške. Video je ženu koju je smatrao hladnom, kako pokazuje više snage u jednom pogledu nego što je on imao u celom svom telu. Ustani, Davore, rekla je konačno. Ne kleči pred mojim kolima. Kleči pred istinom koju si pokušao da sakriješ od samog sebe.
Izvadila je telefon i pritisnula brzo biranje. Marija. Pošalji naš privatni sanitet u državnu bolnicu. Odmah. Neka gospođu Milicu prebace nazad u Montu. Sve troškove ja pokrivam. Angažuj doktora Kostića, neka ne izlazi iz njene sobe dok joj stanje ne bude stabilno. I Marija. Davor nema pristup klinici. Neka vidi majku tek kada ja to dozvolim. Davor je počeo da plače, zarivši glavu u šake. Hvala ti. Una, hvala ti. Ne zahvaljuj meni, prekinula ga je. Radim ovo zbog nje. I radim ovo zbog svog oca, koji me je naučio da se moć ne koristi za gaženje slabih, već za zaštitu onih koji nisu krivi. Ti nisi slab, Davore. Ti si samo mali. A ja neću dozvoliti da tvoja malenkost ubije ženu koja mi je bila majka više nego moja rođena. Prozor se podigao, a automobil je samo obišao Davora, ostavljajući ga u oblaku dima i prašini sopstvenog srama. 2 dana kasnije, Milica se oporavila. Lekovi su počeli da deluju, a mir privatne klinike vratio je boju u obraze. Una je sedela pored njenog kreveta, držeći je za ruku. Gde je on, Una? Upitala je Milica tiho. Znam da se nešto desilo. Osjećam to u vazduhu. Una je duboko udahnula. Nije želela da povredi staricu, ali je znala da je laž ono što ih je dovelo dovde. Davor je izabrao drugi put, Milice, želeo je da dokaže sebi neke stvari. Trenutno nije tu, ali ja ću se brinuti o vama. Uvek. Ti si moja prava ćerka, suza je kanula niz Miličino smežurano lice. On je moje dete, ali ti si moj ponos. Oprosti mu kćeri, ali mu se ne vraćaj. Čovek koji ostavi blago da bi tražio kamenje na ulici, ne zaslužuje da ga to blago ponovo dočeka. Una je samo klimnula glavom. U tom trenutku osjetila je kako jedna velika težina pada sa njenih grudi. Ljubav prema Davoru konačno je umrla, ali se iz nje rodilo nešto mnogo jače, mir sa samom sobom. Prošlo je mjesec dana. Una je završila svu proceduru oko razvoda. Davoru je ostavila samo jednu stvar, stari automobil koji su kupili na početku braka i nešto novca na računu, dovoljno da preživi par mjeseci dok ne nađe posao. Nije ga uništila do kraja, iako je mogla. Dala mu je šansu da zaista počne ispočetka, onako kako je i sam tražio te sudbonosne večeri. Davor je radio u malom skladištu na ivici grada. Živeo je u sobičku koji je mirisao na vlagu. Svakog jutra bi se budio i gledao u svoje žuljevite ruke. Milena mu se nikada nije javila. Čuo je da je našla drugog direktora. Shvatio je da je njegova prava ljubav bila samo ogledalo njegove sopstvene pohlepe. Jedne nedelje, otišao je da posjeti majku na kliniku. Čuvari su ga pustili, po Uninom nalogu. Video je Unu kako izlazi iz Miličine sobe. Izgledala je lepše nego ikad. U njenom koraku više nije bilo tereta. Una, pozvao je tiho. Zastala je. Pogledala ga je. U njenim očima nije bilo besa, nije bilo mržnje. Samo jedna velika, prazna ravnodušnost. Kako je Milica danas, upitala je poslovno. Bolje je, hvala ti. Za sve Davor je hteo da kaže još mnogo toga. Hteo je da kaže da je voli, da je bio slep, da bi sve dao za još jednu šansu. Ali video je po njenom držanju da su ta vrata zauvek zatvorena. Ne zato što je ona bila surova, već zato što je on sam zapalio kuću u kojoj su živeli. Čuvaj je, Davore, rekla je Una. To je sve što ti je ostalo od pravog života. Okrenula se i otišla. Davor je ostao da stoji u hodniku klinike, slušajući odjek njenih potpetica koji je polako nestajao. Shvatio je da je Una pobedila. Ne novcem, ne bravama, ne karticama. Pobedila ga je svojom dobrotom, koju on nikada nije znao da ceni. Priča o Uni i Davoru završila se tiho. Nema velikih eksplozija, samo velike istine. Una je nastavila da vodi svoju firmu, ali je sada mnogo više vremena provodila pomažući drugima. Postala je simbol žene koja može da preživi izdaju i da iz nje izađe kao još bolji čovek. Te večeri, kada je sve bilo gotovo, Una je sela u svoju omiljenu fotelju sa pogledom na grad.
Na stolu više nije bilo sveća, samo jedna slaba lampa. Razmišljala je o ljubavi. Da li je volela Davora? Da, volela ga je svim srcem. Ali je volela i verziju njega koju je sama stvorila. Shvatila je da je njena najveća greška bila što je mislila da se karakter može kupiti ili izgraditi novcem. Karakter se donosi iz kuće, iz duše. Osjećala je prazninu, ali to nije bila praznina gubitka voljenog čoveka, već praznina nakon uklonjene izrasline koja ju je bolela. Bolje je biti sam sa svojim dostojanstvom, nego u lažnom zagrljaju koji čeka priliku za beg, pomislila je. Una je znala da će ljudi pričati. Čaršija će brujati o razvodu, o njenoj surovosti prema njemu. Ali samo je ona znala istinu. Samo je ona znala koliko je snage bilo potrebno da se ne postane monstrum u trenutku kada te neko najbliži izneveri. Njen mir je bio njen najveći kapital. Davor je naučio svoju lekciju. Možda prekasno, ali ju je naučio. Svaki put kada bi video nekoga kako se hvali moći koju nije sam zaradio, samo bi se gorko nasmešio. A planina? Ona vikendica sa koje je sve počelo. Una ju je prodala i novac uplatila u fond za lečenje bolesnih starih osoba. Nije želela da zadrži ništa što bi je podsjećalo na 5 godina iluzije. Sada je živela u sadašnjosti, slobodna od senki i laži. Jer na kraju dana, najveće bogatstvo nije ono što imamo u sefu, već ono što nosimo u duši kada nas svi ostave. Una je svoju dušu sačuvala. A Davor? On je svoju morao da gradi iz pepela. I tako, kada se svetla ugase i kada tišina postane jedini govornik, ostaju samo dela koja smo učinili. Una je izabrala put koji je teži, put koji ne vodi ka osveti, već ka unutrašnjem miru. Pokazala je da prava moć nije u zamrzavanju računa ili menjanju brava, već u sposobnosti da ostaneš čovek kada te okolnosti teraju da postaneš zver. Davor je ostao na peronu svog izgubljenog života, gledajući voz koji je zauvek otišao. Njegova lekcija je bila surova, ali neophodna. Naučio je da je najskuplja stvar na svetu izgubljeno poverenje. Hvala vam što ste proveli ovih 30 minuta sa nama. Neka vam Unino dostojanstvo i Davorov pad budu podsjetnik da u životu uvek birate ono što gradi, a ne ono što ruši. Jer na kraju, jedina stvar koju zaista posjedujemo je odraz koji vidimo u ogledalu kada ostanemo sami. Ako vam se ova priča dopala, podelite je sa nekim kome je možda potrebna pouka o snazi i praštanju. Do sljedećeg puta, čuvajte svoje srce i svoju istinu. Zapratite kanal za još životnih priča.